Matipungan ng Forest Bid Office kituki dupajoy na. Cintong Ahavar, Long Prihini, Durga Puja Katalanadim, Iyam Pradip Long Pi Kicitong Dun. Rongbong Ronghang, Patuak Lamalong, Havar Karbiri Sulimson, Rongaji, Kiceng. Kardom, Adap Abirta Long Penili Sami, Villain Rong Parpi, Nonarjikta, Birtang Ton Pen. Matipungan long Forest Gate Dupuki, Ingnam Raiko Matum Chatkali, Hichikulat Pencheng Lok, Kibi Kichila Pen, Otoke Vek Atumanta, Chinipame. Bonta Bangso, a Forest Gate Duseta, Dojongjong Asonsi, Take Fon Long. Forest West Division Kaparlo, Central Range Angkangarlo, Matipungalong, Bid Office Kibidam Ke Kupia Panlong. Tengpi Tengprang Keraikom Dunjia Panma, Mate Tarpang Teketar Chota Panlo. Tengpi Keraikom Jia Pansi, Bid Office Kibidam Pulute Lake Kupilo. Bangso Bid Office Ahem Ateng no Towar Arailo, Tarpang Teketar Dona Bangke. Forest Check Gate Pusi Tardun Lo Setame, Ajo Pupe, Anerlo Pupe, Tengpi Kepon Pangrang Pung Anta, Ingnam Raiko Matum, Tengpi Kepon Agariarki, Arjudun Long Ave. Tangte Bangso Forest Check Gate Puketok Ale Kupisidolang. Bangso Forest Bid Office Alongke Arnivangle Humridam Seta, Ingnam Raikom Sakiatum Kachetong Dam Ave. Lasi Bangso Forest Check Gate Along, West Division DF Open RDP Ponsi Kitir Tip, Ingnam Raikom Saki, Padopon Hek Puasonte, Mesenji Kali Pulute, Arnivang, Tengpi Keponajok, Karbiang Long Atengpi Kivirda Jiapan, Der Oelo. News Desk Report, Karbiang Long Live. Ingdeng Inkora Troxy, Havar Karbiri Sunimso, Rongaja Pan Kecheng Siarni, Zonal Committee Maipu, Mohon Singh Tirang Arideng Pen, Jutang Alama, Kang Turpensi, Pangcheng Pon. Damtang Parokrisir Kepra Troxy, Aningkan Kapahaji Pon, Karbi Cultural Society Puisi, Jutang Jubat Aparman, Karbi Kur Po Atumpen, Parjap Labangso Asong, Nang Seng Det Pen Nihang Niriap Along Rihe Huyalong Anta, Labangso Angtong Kilipon Teklong. Pinpur me atike halabang so aningkan penjong si lakadam lo pulute pining suri hinira crescer cap aningkan ingora troxy ang deng kepleng jutang awai kang katalon ponlong lake nilinang lila pen kadu kawe kaching hondoan arat kachihok nangji ko ang lone kalima labang so cheng burup lapen RVRA kibi pon bab thili hini ajoy ni pen ningkan ni sek pen ipong Havar Karbiri Sunimso Rongaji awai kang along pindeng sumpot penason lun Lam Tomo Porom Pen Puthi Hei Hui, Kapaklang Ahong Klam Isi, Kachilong Laki Ili Tum Khayapan, Momo Ao Ovi Kimia Tum Penta, Jutang Akrong, Kiran Piasonsi Nang Manpo. Karbiang Long Angkang Pialong, Apor Isi Vet Katalon Pona Sonsi Ves Karbiang Long Rongbong Long Hang Patua Klam, Hamrenalong, Pini Pen, Havar Karbiri Sunimso Rongajiapan, Kapang Cheng Pon Teklong. Hamren Zonal Committee Amai Pu Mohon Singh Tirang Arideng Pen, Inkora Troxy Angdeng. Zonal Karbi Youth Festival alama kang tur asai pen cheng ponsi lapu jutang apin po karditang akorte lapen ingjira tumapan chikimu padupon jutang aklama long pen lapu hichi barim atau warpian na ongdung rong rupen kivang atirang cricket hom akorte ingjir amparta zonal committee atum pen patirpi ponsi pindeng sumpot cheng pikithip angdi suik atheng tom ot cry pen ang risi armuchi jeng padupon. Laso along art and culture and parta fishery asai kamanat kelang arpu iam rup sing tiron penta jeng pikithip tirdun green thek ponlong. Kecheng si arni jutang amai kang pupon ahut aluhi sarpo aman pen akihai mongol sing timung chitong dun lapu aluhi sarpo alam the iam timung pen kaning jia tengke geni tu hacha ke kam tang ho nong chi ti tang ho chong dam tang ho hai pini lahai tu timakan chalo na bang ke tu chetin ni ka ra adhormo na jogu enoi ke pona pino pini enoi jan noi kristan enoi bakupini tai tu hala bang ke dhormo nilihin puna pudami pu bang ke
Tapi itu mah culture itu, culture tradition lahai bangke lagi isiat lagi. Jadi semua bangsa itu kan badu kami, nah semua bangsa itu cini nahi, alo pula tak deh. Ini tu mah culture lo, ini tu mah tradition, ini tu mah belum temu pindeng sumpota, bisa dorbaran tak itu tu. Lasolong Papangjang Aman Pen Hamren Municipal Board Chairman Biren Tisu Anparta Ward Commissioner Doan Lapen Hamren Press Club Amay Purong Bong Terang Vice Chairman Hatsing Rong Parpen Chenglong Penangan Kitekidingatum Chetongdun. News Report Rongbong Terang Karbiang Long Live Hamren. Det adang pialong Durga Aphan katalon dun asong thotsi chintong ahavar along ta long krehini adi malong Durga Puja talon dun. Bangso Durga Puja katalon ponalong Karbiang Long Autonomous Council EM Pradip Rongpi ahin pen kay dhuram alam kakinde kachipu pin pen chintong constituency angka arlo along long krehini Durga Aphan katalon along humridamsi hirjume chohang dun. Bangso api pre pioneer campaign kapang cheng ponji ingdeng gora troxy havar karbiri sunim so rongaje alir alon pen kapachun ponji aphanpura reng sibon aklamalong em rongpi methang thurdun fruit pensi doana sayamu petang dun reng sibon aklamalong zonal karbi youth festival esek adim aklong engthirje pensi do thak nang ji la pen ahin pen kewang atirang atumaphan thang akisung kavida ji aphanta em pradip rongpi ahin pen saideng pon Ulukunchi pen Hemari Rongpi, Karbiang Long Life. Pini pen ingdeng kora troxy duar baguri havari sunimso ronga je pangcheng ponpo. Bangso jok prenipai trok arni self-help group atum doan ching rumsi. Lunkan achatai lapen kaprek adimalong kapang tira saideng pon. Pining ingdeng kora troxy havar karbiri sunimso ronga je long kadukabe dirang krehini anchatomji pusi kirika mamai pen nang pachini dun. Ronga je sek adimaklong kapalang me ingtir je nang jipu mathaponsi Dwarbaguri malam kiduan self-help group atum rongaji aklamalong kapang tira saideng pon. Bangsolong aluhi sarpo aman pen KCS Central Committee kong chunbang Vidya Singh Rongpi nang chitong dunji lapen Papangjang aluhi local MAC Richard Togbi MLA Dr. Numal Mumin VDC Chairman Sarkoy Rongphar EM Barim Benting Tirang Puri Tirang Mujodar Dwarbaguri lapen pinangan kithikiding anparta Central Committee pen kilang chariatum nang chitong dunji pusi birta nang pachini. Bangso rongaje sek mesen pen kapachun pon thekji lapen rata tumta nangkachirap nangkachitudun ji aphan tirikam lapen zonal committee atum chuning report. News Desk Report Karbiang Long Life. Daytor High School asa hemalong Daytor Baptist Church kapatir pipon nihang Dwarbaguri Baptist Church Youth Fellowship ahin pen kapadupon annual youth camp pini kapajut. Bangso annual youth camp along aluhi sarpo aman pen Karbiang Long Autonomous Council MAC Richard Togbi sitami kirukar chomay along chetongdun. Bangso camp along kachetongdun MAC Togbi pen risunim so ahin pen sitami mesena sai dengponangji lapen arnam sitami chipa bihek lapen kang hontek lapen api apo atumaphan aman chipithek nangji pusi hempu jisu sitakar ipusi mailong ningjepon. News Desk Report Karbiang Long Live. Pinya Adap Abirta bangke lapan sikang ton igla demi thakme kardom.